Loko ya ka Gucci ayifami nabo mani mfundisi. Loko ya Mozambique ayifami nabo mani mfundisi. Ene matam right. Master dimension hi ku actor. Varangi va hi actela Va waxava movha. a xilo mani hi lava va ofera ku ti swindlwana ku nghena ni mi endla vadobori. Hi lava endlaku vuhakatimba kona mfundisi. Pastor Xavier Atswi. Hi ku Pastor Xavier ya swi tiva ku loko u hlanganisa swidumbu swimbirhi na swidumbu swimbirhi i swidumbu swa 4. I swidombo swa 4. Hi nga nyiko advise munhu wa grade 9. Munhu wa grade u ta ku byela yini munhu Ya n'wi nyonola ka 3. Se ntlhantlhamala Sikone ku Sikone i nsati wa munhu sweswiwani. Se na ti vutisa ku Sikone loko na ka ya kereke mundzuku ya ka Sunday school kumbe ya tshama ka vamanana ke. Cenje wena swicenje wena swicenje wena swicenje. Le hayi Hi loko hi ku goka gaza ku ku we. Ya ku pfumbunuko na Dr. Thomas Chapuki. Va humesi singili liya leswi tirhumeze leswi nga chayiwa viri swa DJ Namba loko hi switwa ni va vile ku va cinisa Dr. Thomas na mata a yi ba mara close yi ku tswa munhu mativa i n'wi tlakula i n'wi teka hi ti-instruments to ka ti nga ri ta wena i ya n'wi cinisa mara close i nga chayi kahle va nga ti kumela xilungwetani mhana mativa i vu kiss me kiss you hug me hug you kumbe ze ti kiss na mulungu vele ku korokeni emabhotiza vele German sweswi hi vulavulaka va ka va ku swiki ka Zikwiza ka va vula tihuku ani ve makoti lowuntshwa we xi vuya kwala u ha ri hleketa ku vukati bya khale u ngo vukati bya wena ne u ta byi kuma futhi rivala famba emahlweni Timenemene timbirhi ta ka Gaza ti hlanganini. Hey, makume nhungu wa timinete ngene ka awara ya 12. Sotolo vanhu lava swi twisisi xitori xa mina. Na a swi huwangi swi bana tithepi timbirhi na hamula. Mani eki Gabaza u ri na timhaka ta mubyelaka. loko bosi ku hembo pone timbirhi na kume ayivra timhaka leti nga kona ti nga plan Nikula hile ka timenemene ta ka Gaza ai hikwala se fikini i vafambisi kumbe ti host leti ti nga ziko ti lava na introduction ka Gaza timhaka ta kona eish mativa na Nikula hile ka timenemene ta ka Gaza episode 2 ya hina lewani Okay. ai vumenemene bya ya mahlweni vumenemene bya ximxe le henhla bya tu ya mahlweni nam stop ku nge yimi nchumu se mhaka leyiwani mina ndzi na ku hlohla vhenge mhakeni ka timhaka ta vumenemene pastor donation vanhu ne hi lani nga fika ndzi vona ne hi Mgobhozi ku vanhu va ka Gaza ne leswi u va kombaka swona hi leswi va believeaka swona So exactly. kwala na kwala pastor donation a yi ri yi poste video yin'wana yi na account yintshwa leyi yi khale va benile Va yi benile. se va nga tivi ku hambi ta wele Rivonia kumbe ku va vanhu ntsena ke because a xin'wana loko account yi beniwa ve ri yini swi na Rivonia Swi na ndeni Rivonia nya. or kanjani so mara hi account yena leyi yintshwa yi poste ka yi phusha n'wana loko poste ka yi phusha n'wana a na hlamala ka ti-comment ve ri u nga ti hlayi ku ta pastor ni ri ti ku pastor vana n'wana ni veni ku hisele fia kwa ni veni ku hisele ma twisisi phela mina na pastor donation van'wana lava ngo kasi mi ta tswala rini vana na hlamala ni nga cheka ni kuma ku phela pastor ile ku pusheni even ma twisisa nyama ka ko se mara mina ni swi vona ku a ku na ku na n'wana laha maybe n'wana wa un'wana wa munghana or kanjani ma vona Master dimension hi ku actor varangi va hi actela va waxava movha hi tlanga hi mkulungwani ya hina hi congratulation I mean kunta yi lava congratulation Mita lava na mi. Ai xavile ndorovo. Ford Ranger For the rain. Yay. Leta sweswi. Lezi mato leta ta malaiti lama masi. Oh yi. yimo yo ilaya Ni bo ke ba nyeta. Ni ba mkulungwana ya hina yele. bodo tsana ni yinifuni yi tiri na pundu loko ni antlelanga le ku tleleni kahle mi ri kwenta ka Angari ku phayini. so ivi ni vhe swi vona ku vanhu va Gaza ko va kombeta xixo karhi va believe yeah so pastor donation laya n'wana wa munghana luya a hi wa yona because swi ra ya ku hi tsemeni kerekeni
mfundhisi ayakuva tsemeni so mar after 2 days se ni vona ke pastor donation yi ri na mhani mfundhisi va tleli byanyini kha ku hayi u fa tu humesa na munhu wa wena you know mi fika mi tshama mi fa mhlana buku se picnic buku endla ka picnic ya endla yini hayi ni swi vona ku havile ku beka ti-picture va tsakini swinene mara ndzi ngambile ya mina ku ya hi ku acta loko yi ya ka Gucci a yi fambi na vo mhani mfundhisi loko ya Mozambique a yi fambi na vo mhani mfundhisi ene va ta mi right mhani mfundhisi lava yisiwaka hi le ka picnic mhani mfundhisi kuna phela pastor donation nga ri ambassador yele ve le Riverside mi to xilumani ka website ya Riverside yi kona la ndina ambassador yi kona mani mfundhisa va kona vutomi bya mhani mfundhisi mina ni tala ku va vona kona ni tala ku va vona va ri xilumani na le ka ti-picnic mara Mozambique a xilumani hi lava va offeraka swiyindlwana ku nghena ni mi endla vadobori hi lava endlaka vuhakatimba kona mfundhisi hi lava vuhakatimba byi helelaka kona timhaka ta mara mhani mfundhisi xana swo ka swi nga va fanelangiki ku ya Mozambique ke passport a yi va fanelangi kumbe vo ha pasi phela na kumbe va na mata pasi hi nga sola munhu hi nga sola hikuva voziyo ka sa va na pasi koseni hi nga sola munhu kumbe va fana na Skoni va ka Gaza a ku na pasi nyana se mi vulavula mudende kwalano luwa i mudende luwa ma wu vona mudende ku la ku wa mudende kalo mi nghenisa ka Skoni ne ku na account yin'wana ya fiki allegedly a ndzi sendele report a ku ya Skoni xa ka Gaza ti-level wona ti nga laya hambi pastor Shavo ingaku yi gcina yi va yi tlharihile pastor Shavo ya antswa hi ku pastor Shavo ya swi tiva ku loko hlanganisa swidumbu swimbirhi na swidumbu swimbirhi i swidumbu swa 4 swidumbu swa 4 ene mina ni voni ku yi nge chaya kahle ya Skoni hi ku siku leri va nga hi ka chavi ka next a va tsala xa mundzuku a va yangi ku tsaleni va hlayi karhi munhu a va yangi aku tsaleni Skoni se ende phela subject leyi va yi tsala that day yi va nyonoleni a yi va twangi yi va nyonoleni ya va veka le ma twisisanyana se la ni nga swi Skoni xa ka Gaza ne ku na something xi va xi nga tshamisekangi hi xona something is not right kumbe sasa yi kolota Skoni va ka Gaza or sasa a yi fa yi va nyika mudende lowukulu va ya denda phela masto ya denda ya denda mi nhlamalungu loko fayime ku na ta mi nyika ti-advice guys ku ri a ku rhandaneni mi famba rhandanisa ku yini hi nga nyikiwa advice munhu wa grade 9 munhu wa grade lota ku byela yini munhu yi nga n'wi nyonola ka 3 se ni tlhela ni hlamala Skoni hi ku Skoni i nsati wa munhu sweswiwani se na ti vutisa ku Skoni loko kha na ka ya kereke ni mundzuku yi ya ka Sunday school kumbe yi ya tshama ka vamananake hi ku nsati wa munhu phela loko a hi swi tivi ku va ya ka vamananake kumbe va ya ka youth hileswaku youth Sunday school ka Sunday school ku na isi laha ku va hembela swincenje wena se yi la ku ya advise ta marhando ni vheni swi voka hala ku na mudende la mudende loko vo ka sesa vo ya laya yi huma yi nga ri ha mudende Skoni ni hayi va ta va hi suwa manager va ta va yi robini va ta va yi robini loko ku na swikipa laha tlhelo ka n'wina swi nga tsala ku Vatsonga ku le ku tsongekekeni timhaka leti nga kona ti nga pulani tikomeli ya wena khala swi kona hi tikhala hinkwato na majisi ma kona timhaka leti nga kona i vublum i vutsonga and ma vulavula mi khama ku Vatsonga ni twa Tsonga se ndzi nga nqambi loko yi ku na vuyimbele bya vudabadaba mara a humi ka sweswo ya timhaka ta kona leti nga kona ti nga pulani hi loko hi ku goka Gaza ku ku we ho ya ku Vumbunuko na Dr. Thomas Chapok va humesi singili liya leswi tirumese leswi nga chayiwa viri swa DJ Namba loko hi swi twa ana minitini allegedly
lamnitwini allegedly kuna ku yiva ka progression mara mata mi va vuyini ni va vuyile ku va cinisa Dr. Thomas na mata ai ke ba mara close mativa ingitlakula inguteka instruments to ka ti nga ri ta wena iya n'wi cinisa marotlos i ke chai kahle mara ne hilani nga dyondza ku se na va twisisi no papala va mkhava ne loko va cinisiwa nga vona swino endla switsongo swivuya kwala phela sidumi ku Dr. Thomas chauka yi huwela ka swo feature na vana maswo swi endla swino endlani va majobi majobi xi endlini xi kulunganya xi veka laya so ku ta un'wana futhi wa yi kulunganya a yi cinisa marotlosi na katara dokotela mata ka ku mata ntwala ndenga mbila mi ku pfa mbilo ka pfa mata ka tswa munhu ya vanhu vanyana ava hlonipi vatswatsi why mara eish nkahle la moyini antlelangi ninge vi kahle na mina antlelangi hiloko u ya ku wi ivi ya vumbunula mama Joyce lava va ka veleke le bolweni va nga ti kumela xilungwetani mhana mati va i kiss me kiss you hug you ku busy ti kiss na mlungu vele ku korokeni emakotiza vele Germany sweswo hi vulavulaka va ka va ku swiki ka squeeze ka va vula tihuku ani ve makoti lowutswa kuna vakatimba hinkwabyo na la vakatimba byi ngele ku endlekeni se swa ku leswi vo tala va kha va vula ku mama Joy yi fanekele yi nga ha kumi mali from va ka sports loko yi ya ka leswiya ivi hayi ivi yi pfuka hi mulungu ke mata yi pfukini langa yi bela ti-jewellery a yi bela swilo hinkwaswo mata ani valungu ma swi tiva ku valungu va landza swilo swa quality a yi ba tigolidi a yi ba yini la leswi vona ku la ku loku kotizekeni kotiza makoti ai wa bayiza se na wena ne u nga xivuya unga swi nge ku tsandzeka ku tekiwa hi leya mama Joy example aka xivuya rivala hi vukati lebyiya bya wena bya khale u kuma vukati byintshwa swi ta famba swi ta lunga ngala ti ta vula yimela yetwa timhaka leti nga kona so loko ni ri va tiprofeta lama nga kona swona touch the screen we xivuya kwala u ha ri hleketa ku vukati bya khale u ngo vukati bya wena ne u ta byi kuma futhi rivala famba emahlweni yana mahlweni ta kuma vukati byin'wana ya so va nga ziva yina ku na DJ Fafazela ka Gaza DJ Fafazela ne ni vula mani loko nga ri na lekere n'waswibajani mata va n'wi bvuvuli ku vava va ku n'wi coko a ya wela le kule na xibajani vanhu va ku haye lekere u rhangi a fafazela exebexiti xi n'wi byele xi ku ni ta ku raha ni ta ku bisa swin'wana a tlhehlela a ngeta sweswona u ya fafazela mrhangaphana a yi fafazela va n'wi koka ta chama va n'wi veka handle yo se mina na question leyi ni nga na yona ku xana colon liya mara leyi ti komere Dragon City swo bomo 50 rand 55 rand small street la kwala ya u nda mbyele ku one hleketa ku n'wa 60 rand ndhawu ya kona i ku why ari ku fafazeleni ka vanhu i trademark or i xitayela xana xintshwa kana loko zana ku kana i swin'wanyana swi lava ku teka ku tinhlahlake hikuva a nga fafazeli n'wana u fafazela vanhu lava nga le ka top le nga le ka top the top dog ende swi wrong ku fafazela vanhu loko president Benny Mayengani u fika ndlwini ivi mhana ya isati wa yena a fika ku ri phefumulo u nwela ku la u yi kuma ku yani yi tivi mina ta ku a hlamula ku yini vukati gone bya hela vukati hi rivala ku munhu u lovuloyi ti 100,000 se hi la ni nga fana swi vona ku i ti-celebrity ta ka Gaza to pfumala mabyongo u nge fafazeli munhu what if leswi u n'wi fafazelaka xona a swi kahle ka rihanyo ra yena van'wani va na ti-sinus u n'wi fafazela mavona se why mina na vuya ka mhaka leya ku why mi ni hleketa ku hayi fa ku ri ma 55 rand 60 rand a Dragon City ku tshama ku va na voice note yin'wana ya lekere ma swi nga kha ku hi kam
kasi ta vuyisa yi joke ya mina Calvin Klein na mina ku yimbala u komba ku vafana lava ya va lomba na ku swirhangisi lomba na ku se loko va lombana xirhangisi swi ta tsandza yini perfume ya 60 rand ay va isala va ya re na colonia yena eh anguva na brand ya brand ay anga zari na brand ya chumu la yo la ku landzelelisiwa kahle la noni ku xana why loko ku ri ku na xingomatanda xa ka Gaza a xi byeli why a fafazela vana va spray why mara phela on a serious note ne hi to nga tekeli hlokweni mara mhaka leyi hi fa hi landzelela ku a fafazeli na van'wana ke wa ku ngana the top dog tsena mara mranga phanda kuma ku ne manyele endlini yi tlhenga vitana futhi ku hatana i va nghena khachi na khomi ya 200 nyana mara nxo ntuka yo khomiswa isize xitlhelana nxo xingala ku ri sizo xitlhelani a nga n'wi nyika 200 mabekula a ku ri na xin'wana xa n'winyi wa bungeni in laya a ni hleketela ku nga ku ri xona mara sweswi mungu i sizo xitlhelani yena na ina sizo xitlhelani xo ku ne ti sori ngopfu ka 200 leya u tshama ri legis rin'wana RC simplification season ne Dera row. mara tsundzuka a rila ku jesi leri ya tsena a ri siyamba yo dakwa a wu rili ngopfu hina ri jesi rin'wana kasi a ro se na 200 leya season swi nga endla ku mavhiki leri nga helena leri landzelaka a nge di chumisa ta tlhe nyala a lakatsa kombe misa leya A thembisa vele wa byi dya vuswa u xava hi halls. Swiyile a thembisa. Thembisa u dya vuswa u xava hi halls. Sweswi va khe va lava ku zavalaza va ku fane ku va ku ri na mabazi ma mahala mafumo ma fane ma va teka kusuka thembisa ma va yisa kaya va fika va phema vuswa a ndlela ya mara ntsundzuka loko mi vula leswiwani ne ku na xisa xin'wana xo ka hinkwani no kombela kambe ku le ku tikeni komba u ndzendela 20 rand kama ma tsundzuka xi ta tekanya na xanyana biki ra swibovonyana kama biki ra swibovho ri lahle ngopfu hambi ri ma 250 biki ri kuma ende ani biki ra va tati va tlhe va ba swi fika nyana kun'wana lava va chululela ra swibovho ya chachamisa leswi nga ku swi na swifudani nyana yo se ku na mhaka yin'wana futhi ya mina kasati ra mina ne ya kula nxirinda Gaza ya rivala ma swi tiva Gaza mara hina hi nga khumbeka ende ndavula ni nga tipfinyi ku mina na botsana hi khumbeki ngopfu hi ku hi zi organize na xikhongelo ya xi endla a Thokoza Park I think vanhu lavo teka ka Gaza va ngata ku timina Botiwisani na Marim yes na sesi vumbhoni Marim a ho va 3 ku ri loko hi ka TikTok hi kona ku pye na sweswi ka Halloween se la ni nga fika ni swi vona ku guys a hi vanhu hinkwavo lava va nga ta khumbeka hi ku vaseka ka n'wina a hi vanhu hinkwavo sweswo tshamani mi kha mi swi tiva ku a hi vanhu hinkwavo va nga ta khumbeka loko hi twa ku vava that's why vole va rivele na sweswiwani mina na Botiwisani hi tshama kha hi vulavula hi swona ku ri kanjhani ta vona hi ta ba yin'wana xikhongelo a hi nge karhali to ba xikhongelo swa ha ya mahlweni hi nge karhali hi nge karhali ku kondza moya ya yena a vuya ndlela improve futhi ku va rivala ka Gaza ku na misan'wa va ku Mavetani Mavetani loyi a nga dlaya munhu wa yena girlfriend Gaza yi rasa yi ku pfuri hey ku siku yini ku yo wi photototo wi a ka ha ri na nchumu a va ha ri vulavuleni hi swona va miri vanhu katika when views are dark days are friends mhaka leti nga kona ti nga plan a ri kahle mara swa bava swi leswiwani hi ku I remember ni ringete ku yi koka mhaka ni vulavula yona ku endleka yini hi taya hi faneke hi ya le kwihi va chasa siku hi ngete ka xikhongelo ku futhi Botiwisani mina n'wina hi fiki xikan'we mina ku ta va lava na va lava mara xona ni tsakisa ku yini va tini xikhongelo xi famba na va family va ni tsakisi ku yini a va nyadzangi va tini hinkwavo va family hi fambisana kahle ni swi vona ku ri like va na ku khensa a hi ngo va vakulu ngopfu or kanjhani ene na swona ha twa ku vava ngopfu and tani hi hina kwala hi nga kwala hi le ku ringeteni ende a hi rivalangi
a kha ha ringeta ku hi nga zama hi tindlela maveri hala hi zama va ku hala hi zama se a ni ta ku Gaza hi nga rivali Gaza and hi nga pretend if u swi tiva ku munhu wo karhi you're not interested because ku na ku commentela ku duma ku na comment ku duma mara ku na ku commentela ku tekela nhlokweni because I remember ku na n'wana wa kwala nga unblocka futhi wo modla hala kaya a fika commenta ku hina ti ngente to mhaka va family bete nga ti ngheneleli so ni ngutsa ku va family va kona va angana so commenta so khomeka swa kona a ni commentela ku duma eta ku dumisa and a van blogger masuzisi se hile mga tafika msona ku vanhu van'wana a va hleketi u hleketa hi khwiri n'wana baba hi xo tshama n'wana baba u hleketa hi xitshamo n'wana baba u hleketa le bya lomu so loko u commentela ku duma ne eta ku dumisa we are capable of that eta ku dumisa eta duma so hi loko ni twa EFF maku ina gome ina gome ra yena va ku ve magegeshi isukile ka EFF very ulande vudela bya vuhlasi mara ngese za swipalo xa ku mara mina na Solato oyika ANC timhaka leti nga kona va mababama ava heli ka 17 navo FG lo ka Mdavulo ava heli 17 mina na Sol xikona va nga n'wi tshembisa xona magegeshi aka ANC mina nje magegeshi munhu tirhisa vutlhari xi nga xi realize magegeshi la ku nga na mali the guy is very smart very smart so na mina ni lo na vona ku a swi boha ku aza ya posta ku hi wa tshika hi nga hi koloti mara laya ne xi popola lava n'wana va nga yima ku hina what hayi tigigi loko ti ri kona la ka ANC or ka DA hi vitaneni na ti tender loko ti ri kona ka ANC hi vitaneni se ni i tirhisi vutlhari xi verb level timhaka leti nga kona udela ukecele timhaka leti nga kona yeah so ni fikini bona comment yin'wanyana siku rin'wana va ku kasi why foromani yi nga ri ku rhuketeleni Gaza and they miyelini hey matanzani ifone siku rin'wana foromani mi sharp mi right la mi nga kona na mi right ko la mi nga kona mi tshama mi kuma kona munhu un'wana mi twa kamtsama ka michingelana am lo kumaneni swona ne loko a ku hui u twa ku va u right misalo la nga kona ni fona ncheka hayi braren kahle ngola ni nga kona am twangi swin'wana maybe ku endla ka ni foromani shiwe I na vuxokoxoko bya mapela cause ka manager ka hinkwala aka manager aka ri na vudyela bya mapela la saka Kaizer swi tlheleli ka Kaizer loko sentswa na mara paparla ni di gifted the guy is very gifted yes the guy is talented matala ku kuna n'wana wa lo a rhandziwa ku Xikwembu vanhu fana paparla mo fana vo David a diri mdoyi di endla leswi ndi dawa vanhu ku da kuma xibubu hala a danya xibubu mara Xikwembu xi kwini a xi diranda too much so munhu wa ku fana na paparla a yena munhu nga ta ku win anga wa swa tlhapfuka mndu dikhetipfuka mndu adio wi mara dibam mikombo ya mina mikombo ya vandawu andume sibelo na anele ku train kahle se ego inga di credit ngopfa ngoma John ai so mara kahle la dinga kona ne kuna vibe yes la ngana paparla the guy is talented and gifted but the problem ne loko uri gifted ne uri na talenta skatsani ndawu yin'we mara swi nga manageki kahle it's dangerous ngopfu yes cause vanhu vo tala ne va tikulisa mavona or va lava ku va relevant hi vito ra Don disaid ya and then anivel a distive so tala recently a ku ri na futhi maybe munhu ku asosisinyana mali tin'hweti ndhaku a ku ri na n'wana kha rhuketela kha DJ ku rhuketela ya hi mina manager paparlani yini mbele ambala na xikipa xin'wana xo rosa so munhu mara u ri ye manager wa swi vona ku yena n'winyi u le ku tsandzeka ku ti manager u le ku manager to mzon'wana no
Askona. So I think I Gaza loko yo kuma uri bar. Ita ku tirhisa. Mata ku tirhisa. So va sala va ra ku ringeta ku va tiveka. Hi vito ra Paparlani. Yeah. So lexi endla ku Paparlani tshama ka di trend. Hi lo tshama ka di roketela. Tshama ka di roketela because I remember nhlangana dona phat. Kuna 1.1. Hayi kuna yena. Kuna se kuna Paparlani nthama nhlangana na dona aphatini ni tiri busy kwala ku busy tle hi fika yima swi nkhani ga swakudya la ma vona sine ra ma uta Gaza boxa nutini nguteme munhu loyi misho nutini mo ntsaka munhu roketa diko ani mina va ndzela tale ku misa luyani vo va karata se va stock mina xihuhuri loko ntayile se swi va ku swi ku ri kahle Paparlani I hitman hi ku ruketela hi ku ani hitman ai beku tiva lona lava ku hitata mdlayi no hilana fana ku na munhu wa i bidimtele ma vona se na vona ne ava tirhisa demand ku diva di rukete cause di ku pheko kuna ku tirhisa kota ku tirhisa marito ku fana na kuna loko ku ni tiveka hi talenta ya mina se talenta kuna yini I vuhlamba I vuhlamberi a ku na donation ya maptsere va ku tinyungu Wednesday but tinyungu Wednesday mata tinyungu Wednesday okay every Wednesday ai fanekela yita chinga ita ruketela namuhla ku sungula I think ku na service namuhla okay yankuna hi 9 o'clock ka TikTok ta ka chumayile Chumayela yina. kuna ibibela xitoto wixi xi Ne? Shaita bibela ya chasa. Hayi so chasa. So after the new Wednesday, second Sunday. So ni lava ku vutisa tolo ku so ka service le ivitira kereke imani. Imma vitra kereke yo ngati ku maybe itinyungu fellowship what I think so endleka. Tinyungu fellowship Christian Center. Amula Christian Center. Mabona so mara kufana kuna munhu akahle ngopfu. Okay. Munhu akahle swinene. Very 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 humble. Mara un'wana ku loko uzwe ku ruketelana u itlhotlha. A ita paketela vuhlamberi. Ya paketela tihlamba hinkwato. Ita paketela ku 30 minute ku bile awara ya nkombo. Ita hlangana ka life ya Mbani baby hi nkarhi wa ndenga mavona so botala so botala ne Ntangena life ya yona ne yivutiswa hi xizulu ku yivutiswa ku yini hi xizulu umelela yini kwala yetele yi huma ka life no kona ku munhu un'wana wa ku ya loko wo ikuma kahle yi nga ri ku hype weni vanhu kuna ku vanhu va ku hype manje lexi na mina ni nga try by all means ku avoid that time ni Gaza boxa ne Mta kuma munhu atafa kuna swimani mani famba nguruketela nguchingeli ala mani ngofika nguruketela munhu avo endli something ku address hi ndlela yele nga ta ku address hi yona not hi ku no la ku n'wana hlangana ni nguruketela n'wana hlangana ani nga ruketeli futhi so ani tirhisa marito mukari se iku mina that time comment n'wana leyi of ramp ako ani hlamula ani nga veketeli ani nga veketeli loko of ramp ani ku teka andi votala kuma ku loko ma of ramp kuma ku adi swi koti ku tsala kahle din'wana ku fika kuma makeup ya kona nga ku makeup xidumbu un'wana hala vele ra kona loko ri vona xidumbu xa ka ar funeral un'wana lo ngale busy kwala loko vo vele ra kona loko xi shwapa ka mnghenele vo va lava vo taniya se ani vanhu lava nga kahle vo tala va vulavula ma swi tivi vanhu vo tala va nga kahle a va busy swona so i ku kotala lamo ka ma nga endlang kahle ne ma nga tala ma nga na vudoburi na vudabadaba yes and vanhu vo biha confidence Aish. mana confidence one sembla ku size confidence leya hi mhaka ubini hayi mako vavisekile asize mako vavisekile ona confidence mate manager group ya Gaza Boys yivuye manager yile ku vuyeni manager yiri kwatini kuna swimani manangile ka list
na swimani ngile ka list ya yiri kuna list na itabela yibona ende ka list lena makhazi wa ri kona yeni kula kuyena swimani leyi nga ta yi pfula la yasas yiri le kuyena mina clip nyana ya yona yo laya mara clip ya yona moni yisibenzele ngayikume ayikwatini kwati kukwata khala ni ku pikini wona gaza bosha ungazungenele kumaka mashaka makan'wina munhu aloyi hayi xaveleli ngopfu xaveleli ngopfu gayi fanele la problem yi connectang la ka iPhone connect ka highway mina miko group na gaza bosha cheka nsizwe kumukui kasi zichelana ne yin'wana ya mene leyikulu liya chekani kuna Theo mari 2 Theo o va ku laveni ka fame mngana wa mina Theo o va ku laveni ka fame i DJ liya yo n'wi rhamba ku hayi u ta kuma mhori kwala a nga buku hi mali mara nga vuleli le loko Shangani gang yi ta ba gig ne Theo hi ta n'wi vitana ta va ku ri DJ hi ta n'wi ayona moni humesa yona moni ndeni ilanda ka virini what do you call ka WhatsApp manila let me check yikona man na mina yona la ayikwati ngopfu mana mayikumana ish it's fine. Okay, kuna Blanca la Blanca na tawer na Blanca un'wana anga yevula lekere 3 weeks back aku lekere wa tlanga tingoma ta vanghana va yena ntsena anga tlangisa ta van'wana DJ and the lekere is select I DJ ish yeah yo so tangvita na Blanca ifane vana yeah aku select and mara ntwanga ri mimpele lekere swa DJ hayi koboku yena wa kota ku nandihisa ya yena wa nandihisa mikumini ni sendi ya tikikanwe mina data wostoka data kasi mu celebrity zakona kasi you know kasi mu celebrity zakona njani okay man ngone nda fast mina ninga xava data la nwani data mi kwa studio ina ti kota ina yitikata ika tsuma ko 100 meglan la studio la mina data nayo umelela yini yitikika ayisa connect WhatsApp ay no ile ni kumeni okay kumena tangsan kijiwa lawa ntsanda no tsura no mulata ntambela mina bonyanwako utolovela ngopfu switombo mfama mahangalasela hikwako lawa ni mana zaka meta ndi phone star naswona kasi mina loko ni ri la ka group leyi join conversation hi hlekelela ku problem le ka yini i mana ka zamia ton'wana wa ku ta mina ton'wana ni makumi no vanyofi nyamawu wanta lirini nyamawu hi ku twini yo elia Nikula hile ka timene takagaza no guys indlela leyo wa ka heta hoy songa ho famba indlela yeleyo idara unfiltered na manager la nga ta khavula swako hambana kumomisa ka vona ka mavele ku dyisiwa ka vona swilo hinkwaswo ximbilambilwani ku kwata ku va tshika Facebook ku lwa na makhadzi paparilani 15,000 swi tele swa kona heshe yo heshe tsamike ona and so na ku bye manager na ku byeleni ngomkha ngweshe leyo tsama ka onaka na ku byele n'wina ne vikileri ya dzumba hi n'wina ngakondava ka list loko xivuya alright Nikula ile ka timeme ta ka gaza hlangana futhi don't forget subscribe mishare na mashaka man'wina hinkwayo alam na timilita talunya mara hinkwenu ha swi ta ku va kona and na loko ku ri na lava va lavaka ku va ti-fan ta show leyi ne a va hi text va hatla vulula hi ta vona ku hi swi endlisa ku yini because lava ku va na ti-fan ku ri na loko se ku va na ti-events tin'wana ti nge le ku planiwa ti nge le ku teni ne ku ri va ta swi kota ku va kona va ta kuma na mathikiti mahala va kota ku distribute imagine ku ri u kha u hlangana hina u ri imagine like u ri na hina na hi kha hi ku plug swilo swa mampela and guys mi nga rivali ne
lava va lavaka ku ri one day mara swo boha swi endleka swi tiva ku va swi lavaka hi va na Shangani Gang podcast live hi tshama na vanhu like hi vulavula hi swo hambana hi kwenu vulavula swo hambana hi kwenu mi nga endla futhi na Shangani podcast hi nga endla WhatsApp channel hi hlangana laya ku na loko na va na vumenemene byo hambana hi va kha hi bula kwalayani so I think ita endla a group ya Shangani podcast hi sendelana hi va hi ri kona laha ku hi hamba hi discussa vumenemene hinkwabyo hi ndlela yaleyo na loko ku ri ma ku na mintirho hi kona hi ta vulavula kwalaya a nge menameni ntsena hi vutomi bya vanhu kumbe leswo biha ntsena na leswinene hi ta va kha vulavula hi swona fo fana mina ndzi tshama ni vanhu va kha va sendela mintirho va ma sendela na ti-internships ti-learnership leswi ma ku swo ti lavela matric ntsena ende wena u yo bvuvula loko le kaya na matric ya wena so imagine kuma ku hina hi kona kwala hi nge tsandzeki mina ni nge tsandzeki ku sendela sweswi a ni nge lose nchumu a ni nge tsandzeki ku driver kwala ni nga ta ni ri kona ni ya ku sendela if swi lava mavoko something so Shangani podcast yi lava ku kurisa Gaza hinkwenu a hi timhaka ta podcast kuma ti-views ntsena ni ku la hi le ka timenemene ta ka Gaza tango